Praniti thumuk eba dumborni thaino tebo naito khaiti sana bagui kura yapli naharma nukjaka edise hapangni bukhakti tini edise hapangni CEM Purnachandra Jamatia thangi naikha dumbor terengma thai tini berai naithanio CEM Purnachandra Jamatia kogrkha oro kwbangma samung homung rokbo chengna bagui hapangni bukhakti 15 crore ni samung sanction rujaka hinui Tipramo thani achukphang bubagra Pradyut Kishore Debormani kotor wansungmung baino omo hai samung kotor ngui mankha hinui saka CEM Tipramo ta hapango phaimani yabolo chini bubagra okotha thaino tebo kaham khai snamna bagui chongmari daharka o kotor samungni naharmung tei tuidulmungni ulgugo tongo bubagra o kwthar thaio tangjaknai dakbanglo bazar sets himjaknai bridge tima ganao beautification public toilets VIP parking solar lighting teibo kwbangma hangraini salo oro hasteni lukorok simi kuthumya oro phai manjak phaio phatar hasteni lukorokbo bisi burumno tini o site visit khlai thanio CEM ni logio thangi manjai kha EM Rajesh Tripura additional CEO Nore Jamatia Gumitini Chief Engineer Korbukni DCM tei kubuni adongrokbo Bilakhe hambai sungtini tithomuk je jaga mela angbu a jaga visit khainani bagui phailajak oro tabok kotal project khainani bagui open market set nini jatri set nini dak banglo tei boro bridge slanani bagui total 15 crore ni project oro sanction ungjak jeng bono biang bahai khainai bono nainani bagui chini o amsaini borom ganang EM Rajesh Tripura tongo teibo chini oro tithomuk New Gomti ADC village ni chairman bu tongo phaisok phaijak chini chief engineer executive engineer teibo Korbuk SDM ni officer rok bu phaisok phaijak nge chung oro proper omo khaiwi maintain khaiwi bahai melao chini mela phainai rokno bahai subida roimano karon jotoni sigo omo pavitro sthan Tripura ni kaisa pilgrimage jaga oro jotono bosro waisa janja ma phathimani bekerin rok khibinani bagui tei puja khainani bagui jotono bosro waisa phaio phiaba जों ओ जागा नगो गोबांमा माने प्रपार फेसिलिटी करै टॉयलेट नि व्यवस्था करै लामानि व्यवस्था हायाल सोलार लाइट करै इलेक्ट्रिसिटी आसे काहामया हानि बांगुनो जों तिनि और जागा न तैबै प्रोजेक्ट रहमानि आंगे प्रोजेक्ट संसन खा बनो जों दाइति न जे जागा मेला अंगिया खसानि सामुं पाइनाय जे बनो के जों इमिडिएट न सामुं चैनाय जे जागा पाइमे जानो हके नारगै ओ मेला पाइमेनि यागुलो जों तांनाय अमा हाके जों खाजा और सोलार लाइट नाय निनी लामा फुडवे बकाहां के सना जानाय गैलरी पिलग्रिमेज नि आसोगै मेला नायजानाय बबो सना जानाय टॉयलेट बो सना जानाय पब्लिक टॉयलेट ब्रिज सना जानाय अमहायके चिनि दाग बांगलो सना जानाय के ब्लाय मो प्रोजेक्ट कट चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों एडीसी हाफाङाव फाइमेनि यागुलो न जों अम स्टेप नामानि जे चिनि बुबाग्रा और जागा पिलग्रिमेज फाइनाय रंनो बाहायके सेब रय मानाय कारण और सुदु चिनि नेशनल सिमिया इंटरनेशनल बांग्लादेश नि गोबां और जागा पिलग्रिमेज फायो बरक फायो और किसा बाथागनि पर्यन्त जागा करै इंगो इंगे बत्रनो नायिनो जों ताबाव और जागा तैबो तमा खायजानि तंबनो नायलायफिनाय जे ता प्रोजेक्ट सेंसन मानो जों दायतिनो सामं सेंरनानि बागै चिनि इंजिनियर रनो जों तबोवै और नायलायफैखाया बरक दायतिनो एस्टिमेट दक खायो डीपीआर खायो ताबाव सामं सेंलायनाय